الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: فصل: تقتل الجماعة بالواحد أو دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. يتي الله سبحانه وتعالى تدل مون تو سري هندو يتي ينتري يجول ان لا محمد صلى الله عليه وسلم او مون اليمد سب يرمد يجول صحابه بن فو وجولا eden danangal jokku be dina ka be jokku nokan to Allah jokki en kan dina no tabintina e hore makka o jirta kan der makka. Allahumma amin. walli fi don do yo Allah yurmenga yurminamo o addingal dambugal dimmal do ka dambugal fi di krimji fi boneji din fi toñe yande e hoore wonki no fottana kan si tawi ko gooto wari gooto tawi shartiji ɗin timmi ɗi aroya yeeso haray si tawi waliyaɓe wara ɗo on ɓe muññaki ko l'islamu woni e ñaawirede haray ko yo warɗo on warte ɗon no fottana. Si tawi noon jama hawtiti jiwndi gooto warimo shartiji yottagol ɗin timmi e hoore maɓɓe ɓe fuu en wartotoɓe fuu ka en landotoɓe ɓe addu diya ɓay ka alquran on ko wi wa katabna alayhim fiha anna annafsa binnafsi, min farli e hoore maɓɓe kamɓe banu Israil ka deftere tawrata wonde wonki wooti ko wonki wooti yoɓitirte. Imana si neɗɗo wari goɗɗo ko yo warte kanko. Jon noon sen inni en wartoto jama fuu, jama ɗuɗuɓe ɗiɗo tato nayo jowo jeego sappo fii ɓe wari wonki wooti haray no wawi wasi toñe naati e muɗum. Ko ɗum waɗi karama koɓɓe no yeddodiri ko honɗum waɗɗi waɗegol si tawi jama hawtiti jiwndi gooto ɓe warimo tawi le gooto e maɓɓe kala ko waɗi kon e golle fi wargol ngol ɗum ɗon tunno wawnomo warde. Masalan mo be ƴetti kaafa soppimo tawi haysi ko gooto tun soppunomo nden soppande no wawimo warde kono ɓe jiwndamo ɓe soppidamo nde wotere ma ɓe fof ɓe fondita ɓe fellamo nde wotere. Goto tun ko waɗno kon no gaynayno ko honɗum fawi. Sen wi'i ɓe wartatake joni ƴetti ko feeñi kon e o aya ɗo wonde wonki ko wonki yoɓitirte haray
en udditi dambugal goo, ngal ɗon dambugal waɗay fii yottagol fayda ɗum ɗon yejjite fii mum. Fii wartagol warɗo ɗon ɗon fayda hikma mum o muta. Fii honɗum haray joni kala faalaɗo warde goɗɗo fii wota o warte o ɗaɓɓa e goɗɗo goo baka e makko ɗon. No wawi o yoɓa mo, inna ari ɗo walla mi regila kaarijo diya ko wi o yite toon ɓay haray ɓe wartako en ko diya mi yoɓay ɗum an haray ɗum ala joni a ƴetta ɗum ɗo ino ɗo 50 million a jogoto ɗi ɗo ma hen jiwde mo ɗon waren mo. Bon ko ɓe landoto ɓe inna joni ɓay ko ɗiɗo wartagol ala ko ɓenta ko diya ɗum ɗon ko mimi ɗum ɗon probléme ami regilay ɗum ɗon. O andi ara hikma waɗanoɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala wi walakum fil qisas hayatun. Haɗa on no yehi ɗo ɓe ndaariri cenɗe ɗiɗi, woɓɓe goo ndaariri ma'ana on ko fi honɗum inna mo wari goɗɗo e hoore tembete shartiji ɗin timmi yo warte, ko fi hiwgol jama on, hiwgol wonkiji ɗin. Ko non si Allah inni no e yottagol warɗo on wartomo ko ɗon marɗo gurdam monɗam ko ɗon woni. Ko no waɗi si on tino andi so wari o wartete o acca e wargo. Wona sabu yiɗugol mo o faala warde o yo wuuru, ko fi kanko yiɗugol kanko yo wuuru. Yo non ɗon waɗi sabu ngol kulol ɗon waɗi kanko o wuuri o dandi wonki maki o dandi wonki mo faalno warde on. E ɗum ɗon haray mo ɓen no he andi ɗo joni mo wari o wartete joni abboygi ɗo yimɓe ɓe ɓuttini. Jumhuru en yaari ɗum ko jomiraɓe e madahibuji ɗi nayino Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, wonde si jama hawtiti wari goɗɗo ɓe wartete. Taban wiɗen ko si tawi haramo be golle mum ɗen e nder wargo ngon participation makko on no yoni ko wara oya. Amma joni si goɗɗo ari bantike mo, goɗɗo ƴetti fin kadi fellimo, ara ko felluɗo mon ko on non tun wari. Jumhur en yaari wonde mo si jama hawti wari goɗɗo shartiji ɗin timmi haɗayɗi ɗin pottitike ɓe fop maɓɓe ko ɓe ware, ɓe ɗuuɗi o ɓe fanɗi o. Dalil maɓɓe on ko Allah subhanahu wa ta'ala wi walakum fil qisasi hayatu. Hikma on ko wartagol ɓe ko ɗon hikma on woni. Dalil maɓɓe ɗimmo on ko Allah sallallahu alaihi wasallam maki kitabullahi al-qisasu, ka deftere Allah ko yottagol, ko yottagol. Yottagol ngol o wi'aka ko si tawi ara ko goto e goto. Dalil maɓɓe tammo on ko ɗon ɗo ko golle sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no tabiti wonde Omar radiyallahu ta'ala anhu o yamirno wonde yo jama warte ɓe fop maɓɓe sabu ɓe wari goto. Yaman jama hawtuno ɓe wi ko jeego ɓe wi ko jeɗɗo, ɓe hawti ɓe jiwdi goɗɗo ɓe wari mo. Lontirano tom si Abu Musa al-Ash'ari jiɓi ko honno o watta, so tertike ɓe ha haray dambugal bone janal udditike, so wartike ɓe ha Alqur'ana ko wi wonki ko wonki yoɓitirte. O windani Umar o inni ha ɗum ɗo de warri ni jama hawtiɗo wari neɗɗo goto e hoore tooñe tembete paskadi ko honɗum mi watta. Umar windinani mo inni warɓe fop maɓɓe ta accu hay goto e maɓɓe. O wowli konngol makko lollungol ngol fa qala maqulatahu almashhura law tamala'a alayhi ahlu San'a laqataltuhum bihi jami'an. O wi yimɓe capital ngal fo San'a, capital Yaman ngal, o wi hara yimɓe wonɓe ka capital ɗo ɓe fop ko kamɓe fo moɓodiri wari o
ɓe fof ɓe wartoɓe sabu makko. Tabiti e sahabaɓe boyi Abu Ubayda, Abu Hurayra e woɓɓe goo ɓe wari jama sabu on jama ɗon no wari neɗɗo gooto. Goɗɗo warti njow fii ɓe hawti wari gooto. Goɗɗo warti njeego fii ɓe hawti ɓe wari goɗɗo. Ko ɗum ɗo woni ko selli kon. Woɓɓe goo inni o kono ngol konngol maɓɓe ɗon ngol ɗon ngol yaada e hikma sharia Allah on fii yottagol wartagol warɗo. Ngoyɗo tuqtalu jama'atu bil wahidi, jama no wartore fii ɓe jiwndi goɗɗo gooto ɓe warimo. Wa in saqata al qawadu, si tawi no yottagol ngol fukkike iwi yani, honno waɗɗiɓe addaw diyatan wahidatan, haray ko ɓe jonnata ko diya gooto. Diya on no yottagol ngol no fukko qawad no wiye qisas no fukko, honno fukkorta. Si tawi waliyaɓe waraɗon inni muññike, haray wartagol ala. E janngo e shartiji wartagol ngol yottagol ngol, shartiji ɗin no jeeya e shartiji ɗin yo taw hara waliyaɓe ani musidɓe jeyɓe waraɗo on ɓe fof maɓɓe fottani wonde ko yo ɓe yotto, ko yo warɗo on warte. Si tawi noon ɓe fof ɓe muññike, ma woɓɓe goo muññike, hara yottagol ala hande kadi. Joni haray ko on ɗum ɓeɗo landeteko, masala wiyen ko tato hawtuti wari goɗɗo, musidɓe waraɗo inni muññike, ko honnum fawi ɓeɗo tato? Joni ko diya, komo be itta e diya timmuɗo. Woɓɓe inni mo be no waɗi ɗum diya, ɓaysi ko wartegol no mo be wartete. Joni ko mo be woni e sovude hoore mum, diya on ko lonto wonki makko kin. Ɓayno joni haray fof ko ɓe wartanoɓe, joni mo be sova e hoore mum itta diya timmuɗo. Woɓɓe goo inni ko ɓe fof kafu ɓe itta diya gooto. Kamɓe tata ɗon haray mo be ko fawi ɗum ko tataɓal diya. Joni ko geloɗi temedere num, joni ko ɗin wona e sentanede yimɓe tata. Kanko o jiccini ngol konngol ɗo, ngol ɗon ɓuri jiccinde nam haray mo be ko fawi ɗum ko embere geɓal mum ngal e diya on, wona mo be diya timmuɗo. O addi masala goɗɗo goo, masala al ikrah fil qatl, dolugol goɗɗo fi yo waru, inno warkarijo sina ɗum na ko sikkuɗa ko. O wi waman akraha, mo dooli mukallafan hellifaɗo fawaɗo, ala qatli mukafi'ihi, yo o waru mo o fotata. ɓe ganday ko te mo o fotata, takafu mukafa'atan, yerondirgol, mo o yerondiri, mana on ɗon e makko ɓe fof ko ɓe julɓe, ɓe fof ko ɓe hellifaɓe, ɓe fof ko ɓe rimɓe, woni takafu. Na wigol hara ko ɓe goreɓe, ma hara so ɓe darike ɓe feppi darnde, ma ɓe fota sembude. Jon tigi on mukafa on ko nani ko addinu fi dini wal hurriya, ko wongol ɓe fof ko ɓe dina wota, ɓe fof ko ɓe julɓe, ɓe fof kadi ko ɓe rimɓe. O dooli mo, o mo o dooli ko hellifaɗo, yo o waroy mo o fotata julɗo dimo, fagata lahu o waroy mo. Ko hombo wartete? O wi fal qatlu, haray wargo ngon yottagol ngol, awi diyatu, ma diya on si tawi ɓe warana ɓe yaafike alayhima, ko e hoore maɓɓe kamɓe ɗiɗo no, ko ɓe fof wartete. ɗo kadi ko masala yeddodiraɗo, kono no addiri ɗo détail non no labba ha. Si goɗɗo inni
dooli goɗɗo inni waru kaari sina ɗum mi warete, tawi o mo o wi yo waru ko hellifaaɗo, mo o yamirimo yo waroy on ko julɗo dimo, ko e hoore tooñe kadi na hanuɗo warde fes, komo ƴiiƴam mum hiwa, ƴiiƴam mum harmina hibbugol, on jaɓi ɗum o yahi o waroyimo, ko hombo e maɓɓe wartoto ɗen. Woɓɓe inni ko yaaɗo waroy on, yamiraaɗo on, ko kanko goɓɓaɗi golle ɗen. Jonno yamirɗo mo waɗen mo hon ɗum, yagginen mo, imma sokkugol mo, ma yoɓina mo diya. Woɓɓe inni he ko kanko yamirɗon tigi ko kanko warete. Yamiraaɗo on yo waɗo yo waɗi on waɗen mo hon ɗum, on ɗon yagginen mo, on ɗon soken mo, ma yoɓinen mo diya. Woɓɓe inni hay gooto maɓɓe en warata, waɗi subha ari, se en wari yamiraaɗo e waɗoy on, kanko ko o doolaaɗo, subha ɗon laaɗo maki idra'u alhududa bishubhati ma stata'tum. Si en wari yamirɗo on, en acci yamiraaɗo on, na kanko waɗi, kanko ko sabu o waɗi. ɓe wi ɗum ɗo ko subha, joni ko waɗɗiɓe ko ittugol diya, mo be maɓɓe yoɓu diya. Woni konguɗi tati, konngol nayo ɓongol, konngol ɗo ko ɓeɗi ɗon yo ɓe ware, ngol ɗon selli, ma ɓuri sellude. Selli e ɓuri sellude no sertigo fuqaha ɓe jogi ibaraji, ibara wonduɗe e needi. Kamɓe ɗi ɗon ko ɓe ware, madama nelɗo on ko hellifaaɗo, mo o neli on ko hellifaaɗo, mo o waroyi on e kanko warɗo on hiɓe fota ka ndimankagal e ka diina, ko yo ɓe ware kamɓe ɗi ɗono. Si tawi ɓe yaafama waregol, waliyaɓe musiɓɓe waraɗo on yaafike wartagol ɓe, ko yo ɓe ittu diya, ɗo kadi hara e ko diya gooto ɓe senda mo e hakkude. Wa in amara bil qatli ghayra mukallafin, ɗo ko mbaadi wondi goo, si tawi kanko yamirɗo on o yamiri mo hellifaka, mo fawaka yo waroy, on yahi waroy, o ƴetti pay, o ƴetti finkaari, o jonni pay ko ɗo fella kaarijo, pay ko duuɓi 11, 12, ko yahi felloyi waroyimo, ko hombo wartete kanko yamirɗo on. Ma o ƴetti finkaari, o jonni feetuɗo yahu wara kaari, on yahi waɗi ɗum. Aw mukallafan yajhalu tahrimahu, ma o yamir ko hellifaaɗo o yamiri, kono on hellifaaɗo anda wonde wargol goɗɗo e hoore toñe no harmi. Wano honɗum misal, on neɗɗo ko o jibina ko hakkunde heferɓe, ma o jibina o naɓa ko hakkunde heferɓe ne'a ton porto ɓe ne'imo, ko ƴettomo ko woni payku, ɓe ne'imo ton ha o janɗi woni mo duuɓi 20, on anda hunde l'islam, o anda fus, o arta ka maɓɓe tun goɗɗo ƴetta finkaari na yahi wara kaari jo, kanko anda ɗum ko probléme ɗum, o yaha wara hombo wartete kanko yamirɗo woni mbaadiji ɗiɗi. Si o yamirimo hellifaka, on waroyi goɗɗo ko kanko yamirɗo on wartete. O yamiri hellifaɗo kono o anda wonde wargo no harmi, o waroyi ko kanko yamirɗo on wartete. Mbaadi tammir ndin, aw amara bihi sultanu zulman man la ya'rifu zulmahu fihi,
fagatala ma lanɗo on yamira goɗɗo yo yahu o waroya goɗɗo e hoore tooñe, kono on mo o yamiri anda o tooñay o wona ɗo yamiraɗo yo waroye. kanko mo felliti kanko yamiraɗo yo waroy on o ko hana ɗo warede, o yahi o waroyi tum andoya o andoy jaka he o lanɗo ko yamirimo yo waro o koye hoore tooñe. lanɗo naɓaga justice kanko e mo o yamiri yo waro on jooɗa juge jo ñaawi haa tawi moodi o yamiraɗo yo waroy o andano jaka koye hoore tooñe, lanɗo on tooñay o wara mo tunni nana ni, hombo wartete lanɗo on? sinama ɗo sultan lanɗo on ina ko lanɗo teri teri on, mi mana himo jogii laama teeri, mo jogii pouvoir doole e hoore o mo yamiri. wala ino naata ɗo général jo on so yamiri militaire jo makko, ami officier jo on ko colonel jo on wonɓe ley makko ɓen ko kanko woni laamiɓe, général jo on wonɗo ley maɓɓe wonɓe ley makko ɓen ko kanko laamiɓe, ministre de la défense wonɓe ley makko ɓen ko kanko laamiɓe. wano non non o yamiri oɗo yahu wara kaari oyayno e haqqi ɓernde mum sayi ɓe inni yo o ware haray o no bonni bonnere ko wara ɗum no waɗi bonnereji goo no wari on tigi o yaha o waroymo andoy on o andoya noon jaka koye hoore tooñe ko kanɗo ko yamirɗo on wartete. ɗiɗo mbadiji tati no o wi o addi mbadiji tati o inni fagatala falgawadu yottagol ngol wartegol ngol awi diyatu ma si tawi warana ɓe yaafike diya on ko ittatamo alal amiri ko yamirɗo on e ɗiɗo mbadiji tati no. mbadi arani ndi yamiraɗo on kañum na hellifaɗo ɗo siko yottegol ko yamirɗo on yottete, siko diya ittugol diya ko kanko ittata. mbadi ɗimmiri ɗin yamiraɗon ko hellifaɗo kono o anda wonde wargol no harmi ɗo kadi ko yamirɗo on ma yamirɗo on no jogii doole laamu e hoore mo o yamiri on, o yamiramo yo waroy tawa oyano sikka ko handuɗo e warede waroy jaka na handuɗo, ɗin ɗo fof haray ko yamirɗo on. o addi mbadi wondigo wa in qatala al ma'muru al mukallafu si tawi yamiraɗo hellifaɗo o wari mo o yamira yo waroy on aliman tawahi mo andi bi tahrimi al qatli harmugol wargo ngon tawa yamirɗo mo yo o waro on na lanɗo makko faddamanu alayhi haray fawta gongol koye hoore makko woni dunal amiri gaayi yamirɗo on. daman on ko imma yadmanuhu bi nafsihi aw yadmanuhu biddiya ida afa awliyau lmaktul. joni neɗɗo ni nala ni o enna ɗon gore makko o enna e mbari yahi wara kaarijo hino kafa kam ma hino finkaare mi koɓe gore so yahale o waroy hay fus o wawatamo wadde hay fus o piyatamo sokkatamo wattamo hay fus ko ɗum wiɗa mi waroymo o way non on mi regila ma o oymo o yaha o waroya oya himo andi wargo no harmi o yamirɗo mo laamaki mo ko hombo wartete ko kanko waroy ɗon pet kanko yamirɗo on ko honno watten mo kanka ɗen yagginaymo puisque o yamiri ko boni
joni e misal ɗo ko police ɓe fota grade goto ala wona wara yahore yaɓda fellumo o fellamo ɗo ko kanko felluɗo on tigi ko kanko wartete ممتاز. هذا تفصيل رائع جدا 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 في هذه المسألة. بيو ديتاي دو يميتاتو مطلقا سي غودو ياميري غودو يو وار ياميرا دو اون واري كامبي نو كو بي وارتي ما كو يامير دو اون وارتete ما كو ياميرا دو اون وارتete ما بي وارتتاك بهذا الاطلاق وتفصيل دو ودون دو وني غونغا الذي لا يمكن أن يعدل عنه. ويلتي عنده مسألة وإن اشترك فيه اثنان ستاوي كفي ورغونغون يمبي ديدو كفي ورغونغول يمبي ديدو بواري توا لا يجب القوة على أحدهما منفردا توا كم بكف بورغونغول kamɓe ɗiɗo goɗɗo e maɓɓe yottagol ma yottegol fawakiɗum si woni no ko kanko tun fi hon ɗum hayta o warte o wi li ubuwatin sabu babira yagal aw gayriha ma ko wona babira yagal wanongo ko o paykum ma ko o feetuɗo falgawatu ala shariki haray yottigu ngun yottagol ngol jottigu ngun ko woni ko e hoore mo o kafidi on yimɓe ɗiɗo hawti tan wara goɗɗo ɓen ɗiɗo hawtutuɓe innen ko baabirawo e goɗɗo kafi goɗɗo nodda goɗɗen ariɗo wallami ɗo goɗɗum kono tawamo haɓɓi ɓiɗɗo makko ko ya walla mi wara o ɓiɗɗo an ɗo en ɗiɗo no ihi an ƴettu ka kafa ɗo mi ƴettan ka kafa ɗo o yayna bisimilla ay ko ɓiɗɗo mo ɓe fof ɓe soppa mo ha o maayo ko hombo wartete baabirawo o adday masala on yeeso ka shartiji qisas jumhur en no yaari wonde baabirawo si wari ɓiɗɗo muɗum kanko baabirawo o wartatake siko ngol konngol ɗon ƴettuɗen joni noon na baabirawo on tun wari baabirawo on noddi goɗɗo ɓe hawti ɓe wari ɓe waɗi kamɓe ɗo non golle wargol ngol goto kala si woni hara ko kañum tun wanno o yamayayn hombo wartete ko o kafduɗo e baabirawo on baabirawo on kañum ko yo yaggine ittine diya kono o tawtuɗomo kanko ko yo ware oɗo ko ɗum wi no woodi e karmakoɓe gowiɓe o subhano nder ton ɓayi tun woni joni ko kafa oɗa wartatake oɗa kadi ta warte kono ko wi ɗo ko la allah kono ɗon ɓuri sellude ma ɗum neɗɗo hellifaɗo adda payi kun duuɓi 1 sappo e ɗiɗi inna wallan mi wara kaarijo ƴettu ka kafa ɗo ma kilaɓi ɗo en fof tufide mo nani ɓe fof ɓe tufidamo tufamo ɗon ha o yamaya wandi payi kun kañum wartatake payi kun wartatake dey si waɗi e jangino ga wonde payi kun e feetuɗo tembete maɓɓe ko konti ko kawral ngal yottagol ala ɗo ko hombo wartoto ɗen payi kun e acce kun ɗo kun yoɓoyaygo e diya kono kun wartake oɗa helli faɗa ko on wartete ma on tigi ɗaɓɓoya feetuɗo adda baka e muɗum ɓe kamɓe ɗiɗo ɓe kafa ɓe wara goɗɗo feetuɗo wartatake idan kanko warte o wi ɗiɗo tatinon ɗiɗo baadiji tatinon haray ko kafuɗo on mo tawata shartiji yottagol no timmi e mum ko on non tun wartete en faami ɗo ka o wi falqawadu ala shariki mo kafidi e baabirawo
fi wargol ɓiɗɗo on ɗon ɓe warimo babirawo wartake kanko wartete, mo kafidi e feetuɗo wargol goɗɗo ɓe wari feetuɗo wartake kanko wartete, mo kafidi e paykum ɓe wari goɗɗo paykum wartake kanko wartete. wa in adala ay wa in adala waliyu lmaktuli waliyu dami ila talabi lmali lazimahu nisfu diya. si tawi noon ɗiɗo mbadiji tatino musidɓe wara ɗon ɓe wi ɓe muññike yottagol kono ɓe ƴanti diya, oɗo kafidiɗo joni hanunoɗo wartede ko jelo o ittata ko diya on fof o wiɗo kanko on ko feccere diya on o ittata. ɗo haray ɓe ɗiɗo noon kamɓe ɓe ɗiɗo noon ɗon ɓe senda e diya on puisque jawdi ndin no fawi ɓe kamɓe ɗiɗo noon. andi si tawi ko babirawo si wari ɓiɗɗo mum no waɗɗimo diya, paykun si wari no waɗɗi kun diya, feetuɗo si wari no waɗɗimo diya, ɓayno jaka diya on no waɗɗi ɓe fof maɓɓe. si tawi ko diya on wona e yoɓede ko yoɓe sendu hakkunde maɓɓe e hakkunde. wiyatake joni o wartitanoɗo ɓay ko an duwano wartede ɓe yaafike joni ko an woni sottude wonki makin ko an tu yoɓata diya on. wono woɓɓe go woli noon ɓe indi kamɓe diya siko wargo e hoore tembete mana ko sodutugol wonki munki, ɓayno ko an wonki munki yahayno ko an kadi sottata foppu ko an ittata. kono ko wiɗo ko ɗum ɓuri sellude ɓawi diya on no fawo ɓeeɗo fof. tawi goɗɗo ina elan joni feetuɗo si tewi wari goɗɗo on wargo makko kanko ko konti kawra en wi yo diya no fawimo, diya no fawimo. tawi diya on ko imma rinɗingol dande ma ɗum horugol lebbi ɗiɗi jokkidira, feetuɗo horata so hoori sellata, no gasa feetuɗo inne mara jawdi, ko honno fawirtenmo diya? mi fawimo diya ɗo kanko tata'ayyanu alayhi arragaba, kanko haray ko fawimo ko rinɗingol dande. joni noon nde dande rinɗintede no wawi feetuɗo no wawi hara mo mari jawdi, imma o faggi no heɓi jawdi ndin ado o feetude, ma ko musidɗo makko go mayno o roni jawdi ndin tawi ko o feetuɗo, ɓay feetuɗo ronay si tawi mo gasta ronude maayi en wiyata ɓay ko feetuɗo kanko mara geɓal. jani goɗɗo maayi mo acci wona ɓiɓɓe worɓe tato kono goɗɗo ko feetuɗo, mo acci sonnajo makko joni emo acci nen million temeɗɗe 8. sonnajo makko on ƴette ɗon million temedere, o million temeɗɗe 7 luttuɗi ko kamɓe ɓiɓɓe ɓen ɗon tata sendanteɗi. feetuɗo on waɗante geɓal mum ngal ko nayo inne e hin jaɓuɗo o jaɓani o sakoya koyo marane. dan haray si diya no waɗɗimo ko e ndin jawdi makko si o mari ittete, si ala noon o si ala ko gorol makko ngol duwa ittude, gorol makko ngol fi kala al aqil la tahammalu diyata al amdi illa fi misli hadhihi al hala li anna al majnuna amduhu khata'un. kanko tembete makko paykum e feetuɗo tembete maɓɓe ko kawral, ɓay ko kawral diya ko wargo e hoore kawral ronditoto ko siɓɓe maɓɓe ɓen si ko paykum kum feetuɗo on ko gorol makko ngol haray woni ko ittata. ɗo koni haray woni ñawore nden si tawi kafuɓe wargol ngol goɗɗo e maɓɓe chartiji yottagol ngol no timmi, goɗɗo chartiji ɗin timma, haray mo chartiji ɗin timmi hoore mum on ko on ɗon yottete si tawi siɓɓe waraɗo on muññaki. si ɓe muññike ɓe inni ko diya aray ko ɓe fof maɓɓe ittata diya on. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faamen en kadina faamu selluɗo, warsiki en kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanay ko wonɗen wollude kon.
darde wona ɗo wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. Naam. حديث من تعجل بشيء قبل أوانه أوجب بحرمانه. جميل. دو أرى يسوع في ديا كهombo nyamata diya joni si babirawo wari ɓiɗɗo muɗum foti o kafudu e goɗɗo foti o kafida e goɗɗo kanko tun si ƴetti konngol jumhur wonde wartatake fof no fottani wonde diya no waɗɗimo so itti on diya o ɓiɗɗo makko mo o wari hara ko ni on mayirno wona kanko wari mo ɓe gandi himo jeyano e rona eɓɓe kono ɗo kanko ɓay ko kanko wari ɓiɗɗo makko on piiji ɗiɗi o memata fes o ɓiɗɗo makko si tawi no marno jawdi ronetendi kanko ronata few hay tammaɓe diya ko o ittata kon o itte diya on ɗon diya o memata hay tammaɓe homɓe hendoto luttuɓe gasa ɓe ronde ɓe farlen joni kanko o babirawo warɗo ben makko no wuuri o ɓiɗɗo makko mo o wari nene mum no wuuri himo mari kanko babirawo warɗo imo mari ɓiɓɓe goo arna oɗo joni jawdi o ɓiɗɗo waraɗo hombo ronata soro makko no jogii to geɓal yumma makko no jogii geɓal nene goto makko no mari geɓal no gasa o ko jombuɗo mari ɓiɓɓe isan diya on no wodi ko hendo diya on almuhim warɗo on kañum ronata diya ronata jawdi mo o wari on ko acci kon no woni ko raɓɓiri ko ngam nam aleykum salam mana o siwti goɗɗo goo tawi ko mayɗo jibina goɗɗo goo tawi ko wurɗo jibina yani fi hirsangol ɓe dammol hirsangol ɓe dammi ko ɗum landiɗa mana mum ɗum ɗon woni ko siwtaɓe wonna siwtaɓe ƴetta tun ñawore nde wonde si tawi sonnajo jibini boobo mayɗo on boobo mayɗo way o mayi ka nder reedu jibina o hirsante dammol inde boobo ka o hirsantake dammo inde boobo foti o siwtidaɗo e goɗɗo go wurɗo foti ko kanko tun ñawore nde ko wotere ka la yahtalif ko ɓuri sellude kon konngudi karama koɓe wonde si on tigi jibinama tawi ko mayɗo jibina haray wona sunna tentuɗo hirsangol mo dammol no wodi karama koɓe ko yaaruɓe wonde so tawi hari tagude ndin timmi wonki waɗama e makko yo hirsane kono ko konngol selugol woni si tawi hari tagude ndin timmi wonki waɗama e makko mana ɓorde lebbinayi heeɓi yeeso to haray ko yo jonne inde yani o lootete o waɗe kasange o juule o surroye ani ɗum ɗo
ɗo jumhuren ko ɗum yaari ko imam maliki lundi ɗum kono ko ɗum ɗon ko hana waɗnede kono hirsane gol ngo hirsantake amma noon so jibinama hemo wuuri o maayi aɗo balɗe ɗen jeɗɗi o yiltike ɓena o aditike ñalande inde makko nde ɗo ko ɓuri sellude kon wonde ɗon o hirsante dammol haysi waɗaka na denna bo watte kono o hirsante dammol ɓenlaɗo make kullu mawludin murtahanum be aqiqati kullu mawludin murtahanum be aqiqati kala jibinaɗo emo humodiri mo tigindina emo haɓɓidira e dammol inde makko nde kono ko siɗayi o jibinama hemo wuuri wa billahi tawfiq wa aleykum salam waɗa ko landi sino daggi humoygol waɗugol signugol kaydi mariage ka commune ma ka humete toon ka tribunal fii waɗugol demande kaydi visa ma ko wetta wara noon ado dewgal ngal humede ka religieuse no daggi ka daggagol no daggi kono ɗen andi ko humugol ngol ka religieuse ko ɗum ɗon ka ɓay ko julɓe humugol ngol ka no diina kam wiiri noon ko ɗum daginta hakkude maɓɓe imagol tun ɓe yakamɓe tun to ɓe waɗi signature ji toon non daginta sinano l'islamu wiiri noon wonde waliyu on ko yo okku kanko faalaɗo jiwo on o jaɓa ma o lontira goɗɗo ko jaɓanamo tawa seedeɓe no ɗon waɗe ijabol gabul waɗe tagi ɗum ɗon daginta dewgal ngal hakkude maɓɓe to haray ko ɓe waɗi ko semblant ani fino ɓeɓre kadi nande man haram kono noon hara yo andu wonali taw ɓeygu makko kal islam ha tuma chartiji l'islam wallini ɗin ɗin ɗon ɗi timmi wa billahi tawfiq